ka Pyrthei TV. Kami kimat daga basdang shwa yaki Khubor na Kylleng ke Jylla. Kahanyo trip Youth Council keladawa na sorkar Jylla ban penkendria betik tang yaki shispa khandai pusantali ki Ïaïong shi quarter blashna daga sorkar na markat kum ke jinglap jong ke seng na ke jubab RTI belayo pediang na ke office jong ke Shillong Municipal Board ki shispa sa punyo tali ki Ïaïong kimbe setia ki betre hakit na trekam ba Pyrthei jong ke sorkar. Kajing dawa jong keseng kalong hadin baka sorkar Jylla kalarai ban syong ke jingalang ke bakhaddo baki nong mikmat jong ke harijan panchayat komiti hakah nyotrik ujemang araja pusau hak biade baka jing penkendria yaki bre ke besar temyo molong. Kah nyotrik Youth Council sengkemi khinyat sngi hadin ke jinglap bagi poiwer ki bawan syong shnong bian halum survey Shillong menta ke sngi ka khandai trik Ïaïong kila dawa na ke sorkar Jylla bakan kendang baban penpraru yaki yeng belashushna bian. Ka HYC sengkemi hapuk ke jingalam uba roy kupar sindram kumu presiden kala ya kendo yo sembut menteri rangba ke Jylla uba preston tensong badu deputy commissioner ke East Khasi Hills district. Kenyat singi hadirin baki WH nong ke badan hak thai narpo kila yami pat ba benitur syaka ketem badan ki shipai ya dak haput ki border security force ke Jaintia National Council menta ke singi kelit bandawa no sembut menteri rangba ke Jylla uba preston tensong ban weng no mardor yaki BSF ke badan Sunapur East Jaintia Hills district. Kawai ketrok kitjri ke badan yau registration number JK not sun H not ndriu kelakem dingkensan hakap khandai trik Ïaïong araja pusau ke ba kadang yeng harus surok ba national highway hakishnong jingtru ribhoi district. Kini kelajah hakapor kumba RBJ not paisngi. Kakung gejing atho jong unongnya jong kani ketrok laong baya kadau jong gejing kemding kakali om palak bentip hendai la syusuba bakalak bendai ni gejing thut jong ki wire leni ke short circuit. Haga ni gejing ja unong bot jong ketrok la minsau malum mala kat ba unongnya ulalat ni gejing minsau hadin bulami kloi na po ketrok. Ka bam phalar ka degawe na kirukom destur bla pendap hashnong jawai de kat tu kat ni teli ki dong kisnat shaban sedang karap karyang cek hali ki penthor. How news nem ke dorbash nong lum kerwiang hagajing penyai ke bam phalar committee ke degawe ni ki dong ke pendap ningkong ke bam phalar da ke penlong ye ki jing elek kai drama ha ke mit afun ru tru Ïaïong kat ba ha ke singi babot da penlong ye ki jing bam khana sngo bha hayung wele da berok ki khon ke dong ke kum bala hikai bat pemlien kilong shwa man shwa. Ka tenat ke koi kakhia hapo West Khasi Hills district la penlong ke jingalang ka balai jong kinong tre ke National Health Mission Employee Association of Meghalaya na ke benta banyak keren ni shibun ki kam ha ke biade ba kinong tre. Ya kini ke jingalang la penlong hapo Bishop Hall Longston ha ke ba ke DMHO West Khasi Hills district ke Dr. Ïaïong Kelayadon lang lem bat u Dr. Alistair Lingdo district president ke kong Iba Gempat district vice president ba ke DPM ke West Khasi Hills u Dr. Dondor Nongsteng district general secretary bat kiwe. Uwi transformer uran halum syat sngi ula bethe bat kemding kensan hak step la sngi ublei ka khandai trik Ïaïong araja pusau hak por ke mashpho bejemen step. Na kaliang jing ki bor penyat nong tang syuo jing tip halor kani kla pentip no marmar shiki bor ki bedai pet jang ka Meghalaya Energy Corporation Limited benle ya ke badan kam. Kalkum gejing tip layo lum layo tho bakam shim laron kanu gejing jaba sngosi na gejing bethe bat gejing kemding jang unu transformer. Mentapat tunya kmi yakimat jang Khubor na Kylleng kari. Ki pulit ke Delhi ke tho sha ka X ka menshwa ke de Twitter bat ru shiki we pat ki social media bakin ai jing tip ya ke tolong bami ke video ke beladan basna yu menteri ke tanat kampo ye ke sorkar India u Amit Shah. Ka video ke bau Amit Shah ula shashna ya ke bapin sngo thik kum ke surjong u la sapriang stat ha kerensan social media. Haga ke video ke bashushna thok lapin sngo bo Amit Shah ulong belada ke BJP kan wan biang hakabor kan penduk jatno yaki bahak kerpang na ke benta ki schedule caste schedule tribe but ki other backward classes dan ki OBC. Hendai hak video ke bashisha ke bo ukran ulong bo un penduk no ya ke bahak kerpang jong ki muslim ha Telangana lada ke BJP ke wan biang hakabor. Kakun jung noyalam ke Rashtriya Janata Dal ke Rohini Acharya ke Lathap Kerteng banyak khun ye kini ke election MP Lok Sabha Nasaran ke wini ke parliamentary constituency na Bihar. Lasendan lang ye ke Rohini duk pa jongka ulalu Prasad Yadav haringkat ki hajar ngut ki pat nang kersan jongka RJD.
Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi ulat banyakran berkuai ni kinong di Sok Madan Kamuhini Gauda Hakanataka berulai ru ya ke jing tre chitom jongka khamtam ban pinku ya ke jaka bakasyong di jingdi. Kedua baka video bau Modi ya kendu ya ke ni kinong di Sok kelasa priang stat bahasa sosial media. Kamuhini ke break wajib jakpo dak bedeso labun bun senam bat kejusyong deso hakawai ke jaka Abbas Hakanataka. Keseng Kongres ha Madhya Pradesh kala kendit thread hadin bukur tong jongka ubla thep kerteng banyak khun yak election Lok Sabha na Indore wakshay kanti bam ula wengno yak kerteng jong u bat unlet ban penyesok no bat keseng BJP. Ula lecho office ke district election haringkat ke jing sandran lang jong MLA ke BJP. Ka jing weng kerteng jong u ke de shisngi shwa ban kut no ke sngi weng kerteng. Kalami ke jing asiat ha pedang ki arkin hun ke jai bendreu hakang Pokpi district jong ke Jylla Manipur. Haga diga jingja uwe ulayap balangot kilamensau. Ubayap udah belatip kerteng ke mulamang kipjen budaya nagajai pendru kuki. Ki pulit kilo ang bagajinga siat kalong basyirkai bat kebelan nek hamslam. Kendangut kebru kila syakem nama bala kena bagi don ketiban batbor ya kowe ke kena arit ha South Garo Hills district ha ke Jylla Meghalaya. Lakin no bagajing syak batbor jang ke kena kedi ha kapor bagi penlong ya kata masa ha ka khandru truk Ïaïong ha ke senang cengga benga mela. Kidan argo ki kena arit ki basyak batbor bat kawai na pedeng jongki kala syak batbor ha ke kenhuan ke babun ngon. Namar ke jing syit kerang ke sngi ke Sarkar Tripura kala penjalan biang ya ke syuti jang skul salai sngi. Ka Sarkar kala hukum ya berok ki skul bagi deben a syuti ya ki kena salai sngi namar ke jing syit kelong ke balapalan. Ka Sarkar kala penmi ru da ki kendon ki e ki banle bat ki e ki bamde banle ha ke ni ke posyit mentah. Natapat tungnya phai shi Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Ki argun ke samna ke bisya dungyap hawe unang Russia ha Germany ki degi shipai jong ke Ukraine. Ki degi belet phak sumar ke Germany nama ke jimen sau jong ki hamaran thama. Kini ki argun ke samna ke lasya dungyap ha khamat ke ke dukan ha Oppo Bavaria ha ke sngi setjan. Beruta unang Russia ula phet kerat no mar sendap le ya ke ni ke kam. Khamadian ki pulit kelit ban kem no ni ying sa jong u. Kakin hun kena yalam jangka Hamas kelawan poi hanong ba Cairo Egypt banyak keren ya penbet sa sisien biang bagi Israel na kebenta ban sange no ya kathma Gaza Strip. Kilaingot kena yalam jangka Hamas kelami na Qatar. Ka jinga keren hapedeng ke Israel bat ka Hamas kam shimla poi sya ka jinga bet namar bekla bu bon teli ki kendon ya ka ba kawi ka kinhun kam pediang ya ka jingdawa jang kawi pat ka kinhun. Menteri Rang Bakdo jong ke Australia Anthony Albanese ulalum jingalang kerke ya ke menteri sarkar bat ki officer Rang Bak banyak keren halo ke jinjur palat ke jing syak thombor ki Pyrthei ha keri Australia. Ha ke sngi ublei Albanese ulalet yasno ketilang bat ki hajar ngut ki nong ki ban persya ya ke jing kenre palat ke jing syak thombor ki Pyrthei ha Australia ha ke batang menta usnem kladan hadu arpu nyongut ki Pyrthei ke blasya penyam. Ulak kular syagi pat ba baka sarkar kan shim daga sinjam ke beting ban ajing ada ya ki Pyrthei. Kasan ngut kinong Palestine kelayap ha ke jing hiar thma ke Israel ha ying sabreu ha Rafah. Hadu menta ke dan bun ngut ki beri ke besyak tap telap ha ke jing kelam ki ying kisam. Ki pat ba baki kin hon yarap ke dang yak hun ban yok se yaki. Tangapo kal pusau kenta baki Israel kala kerwit ha Rafah kladan hadu drupun drungut ki bayap bat shispa la prangut ki bamensau. Ulu meding ubadan Halma Hera Island jong ke Indonesia ula Pyrthei ha ke sngi ublei. Ki poi-poi na ke ni ke jing Pyrthei kala her shadu ke jing jai ke balai hajar sanspa meter AA. Aibu volcano ude ulu meding ubadan jing ma bha bat ki bor sarkar kala betha ya ki pat ba bakimde bentur hapo ke jing jai ke balai kilometer shiteng. Dia bukan daimut nak kinong yaki ke bekerja ke Palestine. Kila syakem ha kapor bagi penlong jeki ha Arizona State University. Kinong kerjaan ke Palestine kila penlong jeki ha Kylleng ki benta ke United States ban peni ya ke jing persya jongki ya ke Israel halo ke jing beteng jongki ban hiar thma ha Gaza Strip. Ka sarkar jong Shehbaz Sharif ha Pakistan kila thong yu menteri ketanat korbari Muhammad Ishaq Dar ko musumbut menteri Rang Bakdo bathma jong ke Pakistan. Ishaq Dar udah parlok be jantam jong noilam ke Pakistan Muslim League Nawaz Nawaz Sharif berulabat ya ketanat berper-per ha kapor bulong menteri ha ke sarkar jong Nawaz Sharif nadu kisnam ka khandai spa khandai punyo dar. Kitu kilongi khubor hakimat kimat khublei.